galiranga vene malavi pachoni kwiza kwa Zuluboy kwatipe mbuza vinani pembe kukanana kutimbana vamalira atu pachoni anyine hapa akura mnishira mfonera foni kwa ina mashero panikani ya kumana tu kwa familia so ni uti na mashero kana ukeni ngati ngu ni kukoko ya kaona tukawa tushimira vishi so mashero ni ngu na mashero mtishama mlezi na mwasha kwa nyenge muzamsanga tipange pakuyoya pachiruka mbwenu mwakwasha tipake nyengo tingakawera ndikaboza okay asizobali ndikoti zamluza la manyaka nyengo apa mbonezi kana nayo ka nyengo hiyo mungu kwenda uso ndisimo vani pare nyota mwezani waka ngani paraso ya nyengo asizobali ndikiza mnyamuka tukamikatosi 8 o'clock ya 8 okay asizobali so hapa mukuta kuti haya kumboga muniko mokoloka ya time sasa asizobali mashero birthday ya mwana buya kwa kuti kikamala ayina ndilo kanga sono onozeka sono uchenge ngamo tikawira mailo kwa ule ndombo ule ndombo mailo pango pere kuti mero mesa ngopara cha tutamkumana kuje nakuru anifonera fona pa tulamutira musangana pa family ndepa ndikati sono ndeni nyamuke nite kwa mnyane wa kuchema kuti ati tikaimbe nyimbo basi ndepa ndembuimba uta studio pano kamnyimbo so ganeza vichitanga vini va ukaimba kuna vini va family vini va kuzirwa tani vose na vakuzirwa fumani okay so ivo va ukavina kwa kuzirwa kuti uleke vini va ukakumana vini va family ungasangana suzu kwa pambanja va kuvirenga even my friends yanga ndivira mukona mbonimo apa ndemkuba kuti nute kwa friend wani nde apo wanimbira kale fona kuti yayi ine pano nanyamuka iwe nawe nyamukanga uko tete kasangana ivo umphalira apa ndeno kuva kuti kutanga kwa basa apa ndeno zikanga tutengunu tutenge kugwe nekuko ningamkhulubisa friend wani iwe lutaningaka kwa ndakuphalira okay ndakuphalira unozika apa ndeno tanozika apa ndeno tutenge ndakuphalira nyamukani wanga imwe lutaninga ndakuphalira tiende apa tutenge ngutako yayi huko ine ngutako yayi sure ine huko ngutako yayi ine ngutako mnyani huko ngutako yayi muonenge pempanga tampokerani mlambo legeiba ase mwatendera pona po ya isi wewe ah sina suku natandira makuru zala ona eti hanili pano mairo na usana na mwanakazi wani kuti ai saizi tukakumana kuvanchia makulani avende baba family that kamkumana so macho tipa kukuli haninga kutimbuza so ngaphala mairo kuti tuzivishi tutotose tikazomezana ngakwa makwasho mini baba so ngingo yakwa na so tikuluta yomba kuniphala kuti vamimba nyimbo sushukora chizeni ati mura ni hena mlamu wakaniphalila naye so ine pa mbwena nguluwa usiku mbwe mnyana wakunibira phone wakuti yayi machelo tute nguni tute ku studio tikaimbe nyimbo so ine nguti okay suzobalije mbwena nguluwa wako ngakuti awa wakayoyapoza kuti tute kwa family so imwe kuna muna tikuneneska kuti program yakuti wambarani mfumu wenu kuti yayi tikakumane pa family mbwena kuti yayi naruona tikuneneska ndani yake yo akushemera huko ngimanya yayi nyengo yakuelera ngimanya yayi so ine amlamu niteda hakufundu vinyaje hivi ndivyo vakundi yo na so vakumbikira chomene pa family chifumbo cha vile umana muramu kurongwa kuti muri vakusuza nasuza na chikwa kuti kurongwa kuti kumwana mwe mukumpulika cha iwe na waso boya muramu kurongwa kuti nasuza mupulikana vanhu vakuyoya vino kusamizika vinhu vazeri maona kuti mbuni mulamu lekani mphalire ngani chakuti imwe muri kutoleka namba fumino so sangani para kumwina kumpana mchini okay mura aulikane tindi pangisha kuti chakuti nyake kuwapo lekani kuti pai mukondwesewa bwezi pamana mfumo wenu mwapulikisika ndivini pa family kwamba mfumo wenu wali pandazi hivi nyake vizinge pamasinda mwapulikisika ati ma friend yako hapo wanyini wala ngachitika kuti vangana mtima kuti mai vachite vishi vamukondesani kwa pamasangana suzo kumlekani va familia ndi waza mkwana mwepa mondo waona
soko wa mwanyake always msitenge uje iva abwezi oro tikhalesi ndi abwezi nawo ndi uyu ni mnyani we tute mwana pa program ndene ku family ku program mwenekera kumpasa the excuse boy ndivyo na kutemana niwepo kweni natondeka chifuati ku family kuliva kuti so anza mana next time ulopata kawera dulo timisangani muona mo nimubira umoyo ndio napita mlamu kwe mnyana ona ngo kundubira chifuati wakuno viranga kuvimpina isoka pangani za family ndivyo vindi vayo waka uyu vindi wasashi wayo wakale hapo chini cha kwamba pangada chini cha kwamba cha family mafriend omali ndo vira mzasanga tungasangana naso kwa mafriend lafu ndio bakuzako futa muramu uyu muntu wakumshamana nimboneka makora pyo makora ine pangara kupanga ndela chifayo tinawo pala ngiti agent chezeke bana fumane bwa kunyamuka kuta kwa nyama so nane ndeke ni nane ni mwenye ndine tu ine pa kupangana nganja kutanga kwa ya business kani utupangana nane napanga kwa business na ya so iweleka ndangi kupangida family muone utikampange mtemo yayi napulika mlamu ya nimokubira ko kukalipa kwa kuti pai kwa daka urupaji ngwesa chakwemboneka kuligisa mapazi wa mtima wewe unaona ya napulika andi kuno ngutari ona mafriend jacho mile ngana mafriend nyakono cha kwamba mafriend ngauti yanga singa chindusha mafriend njako zasanga tukurwara muno mnyumba muno wakuisa nako zako cha kuchumbaka ku bali mulekeni vamwamoma ko amvina ko Mr. Vishi ko mbali wako nyengo yocheza mwando imwe iko hapo nga mwinge puti nyengo yake nakapati time bomba kole ko mwembe ndena afumuane ngakola ngafumanya ni mumshaka ya napulika ya ito so umoyo ya so mwele ni mwimbirenge mnyane kuti ya uko ni tengero yayi sopa kuti boy na kusaka kali kuti muna ulendo na mura mbweni mwesanga watikana kumanga kuti tikafike kukula kuti kaka kontraka la mashero mande tisherenge kuti tikagwire kachito kana tione kuti katinga panga kuti somena mshira kuti kafika sopa wakawera kukula mwene kuti ndiko maisena mwana mmoja ya mbele kanshimbire ngamwepo wili utatu kwa Mr. Shawa wao za chao Mr. Shawa leo ngamwepo ya itaonga mlamu ya itaonga sonamwe mbwenu twanyina tutenga tengi nane nankozeka kamisa nango makoka ntola kasali yane mbwenu tunyamuka kwiza kwa Zulu boy kwa jipembuza vinani pembe kukana na kutimbana vamalira tupacho